Gali Valiş. Tut. Gali Valiş Olmaz. ayttım. Bu neydi biz bu? Ayttım sizga kestik kirayt. Kim bunda biz koydu? Gali Valiş konser bunda, konser. Ne konser? Ледниковый период була. Bu bir hakki. Нинде хакке болсын, Гали Валерьевич, ледниковый период мында чамалап кына. Ne dedi koy biliyor? Дима Билан келе. Ne dedi bilayın? Билайн түгел, Дима Билан келе. Bak. Конкида жуырға. Bu bırak. Siz konserin içinde biz kim? Қышын соңғы ғана күні жазып бітмеді бит әлі. Тұрсын? Bak haberim. Ау. Bak. Bu neresi bu? О, Галиаскер Камал. Bu indi kalıp bu bunda. He? Kim şeydi? Қарарға келгендер. Ara. Міне. Oturup dursun ha. Otlar var mı? Бар, бұларын шалладан алып қайттық КамАЗ заводынан. Kamaz otlar mı? КамАЗ отлары. Писятырыны yok mu? 50 треника жоқ, бұлары міне ГАИ бөлек еттік синонлар. Машинадан салдырылғанлары. Yaxşı. Так. Utsun sen. Отсынса баян білен. Анары бейбіз. Керосин лампалары. Гали Валиш, керосин лампалары, газ кірген бітейін қабытын жері, газ білен. Yarar. Kameran var mı? Бар. Çiresin mi? Обязательно түсірем. Çirge. Çırp. Так. Çevik. Ne sizsin? Не түсірге құштық еш? Neyse. Ben televizyon çirgedeyim. Не şu hale gelir Гали Видеоға. Валиш. Мен қоям білем. Git direkt. Кием. Kömük şişin lan. Мен қоям білем. Оңатып сыйламайсың бит. Ellerse uylasınlar biz burada. Оңатып сыйламайсың бит. Buldu mu? Түсір, buldu. Так. Так neyse. Senaryo. Бар, міне, өзім яздым. Senaryo yazır mı? Яздым. Так, ben bana küçük yok görmeyeyim. Ne? Senaryo boyunca yürüyüp çıkara gerek. Жүріп шығырға, обязательно, Гали Валиш. Так. Обязательно. Сценарий бойынша жүріп шығу ол ең бірінші ширатта. Düşesizi kabri. Сценарий бойынша жүрейм. He? Сценарий бойынша жүруге құштың Гали Валиш. İdiot! Ciddi direkt. Kol aldığında bir tane esir bulman gerek. Не сценарий бойынша жүруге құштың бетін өзің. Kim? Звонит biliş kastığı. Bil satılıp bitken mi? Akşam var mı ki? Кассасы біздің қолда, ақшалар бізде. Все нормально. Тәртіпте. Ara. Tekinlerge gitme. Kolay gelsin hazırlasın. Biliyorsunuz. Все. Так. Самый главный. Так. Kimde çıkar birinci? Міне, сценарий бойынша бұл. Так. Bu. Что? Kim yazdı bunu birinci? Шоға құштылар. Bu. Полицейский неграмотно. Неше? Kim bunu çıkaran indi? Sen bilesin bu kim? Жоқ. Bunu bilmeysin şu. Bu bıldır. İdilini gittirdi. Kazanka susuz kaldı. Айтамановты Казанкадан су өткеш Кремльде де кішілер өте башлады. Нişik bu de başladı. Шаймиев кетті бит енді. Казанкадан су. Bana bile şu. Әлі мен Гали Валерьевич қорқып тұрамын, еме концертқа ауыл қожалығы министрі келем деген ей. Maratga to'yish mi? Снайпер bilan kelib otib o'tirmasa yaray mana tayanғыр үшін. Шуның арқасында бәрәңгі болмады былтыр. Икмәк оңмады. Қорабыдай бәйесі артты шул. Мына шуның арқасында. Так, repertuar tekşirip şey kız. Нәрселер жырламасын bu yolsa da. İpi durmasa yükülmesin. İpisiz kalabız. Начальство оқушқа жиша деймісің енді Гали Валерьевич жырларға аттық жырларға. Kadın kızlar turunda var mı jırı? Жоқ. Bulma kadın kız kalırsın. Жоқ. Так. Начальство оқушты сөз шығарып. İndi начальство. Git ana. Üzek шығарға. Әйбәт жырлай Батыр жырлы. Шәп жырлай Ne iş nasıl мен? Ну и что индік тепкен? Su var bir tane. Қазан болсын. Қане білген. Периодик келіп тұралар, қақтып тұралар. Ол орын бұштырмай. Ну давай, бағыт жоқ. Шығарамыз ба? Шығарға. Әзірлейміз ба? Бошимыз ба? Шығарға. Шо. Так, бұяқар. Әзірләндік. Так, мұнда. Шо, орында. Болды ма? Болды. Начальствоны қара, начальство келемін қара. Тігереді. Мұнда КамАЗ отлары көрінмей. Давай, боштап жібер. Қой, қой музыканы, қой. Кітті, Гали Валерьевич. Әкіріңгіне. Тойып жүрді. Көрме Гали Валерьевич. Гали Валерьевич. Тұтап. Қабри. Тұтап. Тады бар.
çağım üttü yeşil bulunlarda su boyunun istet müdret dalları hatırlattı benim güzel yaşlığımını oğlumның uğan sılı kızları sağınam basu tuğaylarımını yalana yürgen şişme buylarım yüreğimden çığa şuşu mыңlarımla selam bulsun sizge sağını jırlarım Yazlar jitse qayta şarkışları da şomurtları ak şeşke atalar Tuğup üsken jirin özlep yuqsanıp Şitke gitken dostlar da bit qaytalar Sağınam basu tuğaylarımını Yalan ayak yürgen şişme buylarım Yüreğimden çığa şuşu mыңlarımla Selam bulsun sizge sağını jırlarım Şakның en güzel mizgilleri Hatireler bulup qabat yanara Hati eniyeminin şuşu nigizinde Barlık sağışlarım minim tarala Sağınam basu tuğaylarımını Yalan ayak yürgen şişme buylarım Yüreğimden çığa şuşu mыңlarımla Selam bulsun sizge sağını jırlarım Sağınam basu tuğaylarımını Yalan ayak yürgen şişme buylarım Yüreğimden çığa şuşu mыңlarımla Selam bulsun sizge sağını jırlarım Zor rahmat dostlar, hayırlı kеш Qozon, hayırlı kеш dostlar. Mana eng birinchidan o'g'li rahmatimni aytayozim kelayman. Shunday salqin pogudada o'zingizning ishlaringizni qirg'a qoldirib, mening jurlarimga, mening munglarimga g'oshiq bo'lib, shu G'aliaskar Kamal binosida zallar to'tirib kelganingiz uchun barliq do'stlarim ismidan, o'zimning ismimdan, komanda ismidan boshlayman. Rahmat sizga do'stlar. Zo'r rahmat. Endi mana birinchi jirimda avul turunda bo'ldi. Diristdan chin ko'ngildan har birimizning tug'an yerlarimiz, avullarimiz bor, tug'an tuprog'imiz, tug'an negizimiz bor. Mana kelasi jirimga kelganda bizning buva yog'inda shoira Gulfiya Shakirova yashab yota. Mana uning so'zlarini ijod etgan bir jirni bo'la ketazib keladi. Har biringizning birinchi muhabbati bor. Shoir. Kimningdir endi u birinchi muhabbati yiroqda, yiroq yerlarda yashaydi. Kimningdir mana kinde ag'ı bir martaba jonidan o'zib ketadi, yurakni jo'g'latib. Shunga ko'ra bu she'rni Gulfiya Shakirova o'zining birinchi muhabbatini yozgan. Jirning ismi Kutam. Sağındım seni tevgesiyi Saf hislerim sine qabınıgan En birinci tapqır yarattam di Mehabbet dip sine tabıngan Kelip mine diste yıllar uzğaş Yaratam dip niye ettin Gözlerine qarab untılırgan Şul mizgilni haman kütəmin
Kilip minga diste yıllar uzğaş Yaratam dip niye ettin sen Gözlerine qarab untulurga Şul mizgilni haman kütemmin Alıp qayta meni yaşligime Bala şaqqa senin ismin Aylı kişte bizning işin tuğan Izleydik kökler jisimi Kilip minga diste yıllar uzğaş Yaratam dip niye ettin sen Gözlerine qarab untulurga Şul mizgilni haman kütemmin Kilip minga diste yıllar uzğaş Yaratam dip niye ettin sen Gözlerine qarab untulurga Şul mizgilni haman kütemmin Kışağımны jeyip sina qaytam Yigirem üzüm aşığam Yaralarından çıqqan tıyıp bulmay Hislerim şol hisler taşığam Kilip minga diste yıllar uzğaş Yaratam dip niye ettin sen Gözlerine qarab untulurga Şul mizgilni haman kütemmin Kilip minga diste yıllar uzğaş Yaratam dip niye ettin sen Gözlerine qarab untulurga Şul mizgilni haman kütemmin Gözlerine qarab untulurga Şul mizgilni haman kütemmin Oy, rahmat. Oy, malay, rahmat biroz. Ay, malay. Apası oldu bu. Mana bu şeşeklerini qo'yib borarım ekan degan. Endi men mana ular bugun bir ko'p bo'lmasin, chunki sovuqqan shulay bo'ldi. Mana shunda sizni qarshıga tizib borsam normal bo'ladimi? Mana shulay. Motor tizib boram, yana настроениялар nechkisi? Yo'q, normalmi? Точноmi? Sizin жақта кризислар жоқ ақыры. Нормально. Міне, нешік деп айтасың келе, бұл жырым менің ең бірінші тапқыр телевидениеға шықты, келесі жырым енді ең бірінші тапқыр ана Барс Медиа компаниясы анаға клип түсіріп, заны қаберлеріңіз көргенсіздер. Мен солдат формасынан соғышта анда аталар, мында аталар. Міне сондай ең бірінші міне шушы жырым мені алып шықты. Татар радиосына, һәм телевидениеға. Мың соғын ажыр болса да, мен аны сізге бүгін бөлек етіп кетесім келе. Жырның есімі «Елатма сен мені».
yaşlar tamam. Canım seni uyladım, yüreğim utta yanar. Girdin de küngülüme, yüreğe yara saldın. Aylı tünde sin meni, bilmem niye taşladın. Yılatma sen yılatma meni, yaşlarım kökten gitti. Yükünüp geri kilsen de, eylenip qaytmam indi. Sırlı tünde uçraştık biz, yıldızlar atılganda. Yüzlerine qaradım da, yarattım seni şunda. Şu mezgilden yüreğime kirib urnaştın canım. Yıldızlarga qarayım da men, isке düşesin tağım. Yılatma sen yılatma meni, yaşlarım kökten gitti. Yükünüp geri kilsen de, eylenip qaytmam indi. Hazır başka yılamayım, ernetmeyim yüreğimde. Ütkenlerini uylamayım, unutam canım seni. Soңғы yaşlarını sırttım, küzlerden tamgan şakta. Dik küngül sıkırap kuyar, yıldız atılgan şakta. Yılatma sen yılatma meni, yaşlarım kökten gitti. Yükünüp geri kilsen de, eylenip qaytmam indi. Yılatma sen yılatma meni, yaşlarım kökten gitti. Yükünüp geri kilsen de, eylenip qaytmam indi. Yükünüp geri kilsen de, eylenip qaytmam indi. Zo'r rahmat sizlar. Mana men aytasım kelamda parlab kelgan kishilar ko'p turgan человек. Bormi? Bormi или yo'qmi? Da, bor endi, конечно, mana nechik deb aytasım kelar. Turmushda aldalanishda yashab bo'lmaydi endi человек. Aldalagan qiz bordir endi bir-birigizni. Aldalab deydi, bu bitindi foydaga aldalab bo'ladi. Mana birgina vaziyat aytasım kelar, aldalab turganda yigit bilan qiz uylanishganlar, ну, turmush qura boshlaganlar da endi yigit aytadi, "Kiyev aytadi, endi qora deb aytadi, mana давай ikki kastrul olamiz deb aytadi.
Kim ko'pmi qirg'a jirgan, xiyonat etganni shunda bir shoq solib boramiz deb aytadi. No, g'imirlar o'tgan endi hozir boboy bilan nabiy bo'lganlar, bobongning esine chiqqan bu kastrol. Qarar qarshiq deb aytadi. Bizning по-моему kastrollarni qarab turgan vaqt jetdi deb aytadi. Ayda qarayqali kastrollarni deb aytadi. Bobong deganda hakirada o'zining kastrolini olib shoqa. Qari ikki bir shoq. Keladi Abijonga qarshiqda g'afu etin dedi. Mana bo'ldi endi yashoq, jular shoq, birinchida bo'lmaydi, mana shunday xallar bo'ldi deb aytadi. G'afu et hozir biz qortqaydir endi shuning ishingina ayrılışib turmaydi deb aytadi. Ikkovi bo'ldi deb aytadi. G'afu et deb aytadi. No davay qarshiq senikin qaragan deb aytadi. Abin qarab turganda babanga qortin davay. Kastrollar qarab turmaymiz endi. Burchoq butqasib pishiramiz-da, jotamizda jiqlaymiz deb aytadi. Shunday xallar. Endi mana aldalamışa yashab bo'lmaydi. U aldalovlarda foydaga g'ana bo'lsin. Jurning ismi aldalama meni. Hey! Kütem seni kütem, yazılar jitkeş. Kütem seni kütem, kışlar ötkeş. Kilmeysin sen haman, deşmeysin sen haman. Min bu ümitke tüze almam. Kilmeysin sen haman, deşmeysin sen haman. Min bu ümitke tüze almam. Aldalama meni, aldama meni. Kilsen kilinde yanlarıma. Küpmü kütü bula, seni bulturmuş da herkenne шығып yollarıma. Küpsin meni deyip, әлі bitsin түгел, сиңа ойланырға. Әлі bitsin түгел, кері қайтырға. Yandırma sen meni, güydürme sen meni. Kütüp kalam seni yollarda. Yandırma sen meni, güydürme sen meni. Kütüp kalam seni yollarda. Aldalama meni, aldama meni. Kilsen kilinde yanlarıma. Küpmü kütüp bula, seni bulturmuş da herkenne шығып yollarıma. Aldalama, aldalama meni, aldama meni. Kilsen kilinde yanlarıma. Küpmü kütüp bula, seni bulturmuş da herkenne шығып yollarıma. Herkenne шығып yollarıma. Tatlım. Rahmet, ismin nişek? Ayaz? Tumanlı tügül bu Ayaz. Молодец. Мен начальство болғаш менегіне танилар деп тұрам. Молодец ұлым. Bu senin malay tügüldür bit. Abriye. Senin malay tügüldür bittim. Жоқ. Ha senin kızlar gına bit hele. Tak. Abriye. Ау. Nega sen 5-ші күн рәттен ішке сынға қаласың? Ну, Bu нәрсені аңлата. Қарағарыш, барысы да айырмашылық белгілі. Демек, бүгін жұмға. Нәрсе жұмға? Ну, жұмға кім болғаш? Қарағарыш, десем шуы беренесің сені мен. Айыра, 1 сағатқа соңа қалдым енді имешке. Шуның үшін 1 сағат ертерек кетірмін. Abriye.
Hallar nişik? Сұрамағыз да. Ikimiz de bir ilde yaşayımız bitik. Yok şırayın appak. Narsa buldu deyim. Buldu енді қалы еш. Buldu. Ailededir indi. Шул тереді. Atın tuttu mu? Tuttu da tutmadı da şunda. Қайттым бүгін түнле соңырақ қолынып қайтылған. Bütün жерде памады енді. Күлмекте мұнда памады. Кеттейін шundan. Neyse gitti. Қышқыра башлады bütün dünyаны құптарды, bütün көршілерін ұяты бітірді. Lektimdi. Uragan, lagi günümüzü. Қышқыра, үкіреп. Мен ғана шunday памады керекті. Мен ғана şunday тухи керекті. Ben. Tak. Ara tanışlan. Hani matur jırlar kınla. Тыңларсың мұнда. Нормальный başlanıp gitti. Fakat нормальный bara. Не, Nasıl? мұны шығару керек. Kimle? Анда шалтыратып айттылар, міне. Мен көздегі де қалған. Лемира Мусалянова деген. Lili böyle Mussolini. Yok енді Ленин Мусалянова. Лемира Мусалянова. Sen күлесің. Abriye. Ау. Nasıl silirsin sen? İlmira Süleymanova degen. Барыбір түгіл мен соңын жауы. İşik baribir bulsa. İşik baribir bulsa. Baribir bulsa. Düşende yıklarlar idi. Yok, düşende yıklap bulmuyor. Galiba iş. Ne bu? Adiyal çıkıp biter. Hamleyim hadi çıkar. Yara. Barımız galiba iş. İlmira Süleymanova diyeceksin. Galiba iş. Ekran gireyim. Nişava. Kiyanda. Galiba iş. Sizini qoladım Turmuşumның kine tüzgerip giteşegin Işanmadım Senin miňa yaratamın deyteşegin Senin eytken bu sözlerin yüreğime kirip qaldı Biz görüşken yemli günler düşüm sıman bulup qaldı Senin bilen ip tügül soň ikew birge Miňa gına kıyın şul gel bir özüme Siňa gına yürekkeyim gel aşkına Senin fikri şiberligin nige meni sataştırar Senden başka yürekkeyim dirilip durgan utta yana Sızlansa da köngüllerim baralamyn yanlarına Gözlerine men sıklanıp sinen qarap duralmym Ekiyette zaman uzgan günler
рахмет сізге. Хәйрле кич, исәннәрмесез, хөрмәтле тамашачылар. Шушы матур залларда сезнең белән очрашуыма мин бик шатмын. Әле генә сез иң яраткан җырларымның берсен тыңлап үттегез. Ул Ринат Рахматуллин иҗат иткән "Синең белән" дигән җырым булды. Сезгә тезеп кайнар хисләремне, биреп бөтен йөрәк җылымны, моңнарыма салып сандугачны, бүләк итәм сезгә җырларымны. Сандугач басып сайраган тал бер генә була ул. Җан яраткан, күңел тарткан яр бер генә була ул. Сандугачым сайра сайра үзәкләрне өздереп, гашык булган бу йөрәкне булмас хәзер түздереп. Сандугачым тургаем, күрсәм куллар булгаем. Мин булгач синдә булга, миндә мәхрүм калмаем. Сандугачым тургаем, күрсәм куллар булгаем. Мин булгач синдә булга, миндә мәхрүм калмаем. Сандугачым тургаем. Сандугачым икәнсең лә җитәр күзләр китәрсең. Җаның сөймәгән ярларга булсаң ни хәл итәрсең. Сандугачым масталыңа тагын да кагынырсың. Читкә киткәч шул талыңны, илеңне сагынырсың. Сандугачым тургаем, күрсәм куллар булгаем. Мин булгач синдә булга, миндә мәхрүм калмаем. Сандугачым тургаем, күрсәм куллар булгаем. Мин булгач синдә булга, миндә мәхрүм калмаем. Сандугачым тургаем. Сандугач басып сайраган тал бер генә була ул. Җан яраткан, күңел тарткан яр бер генә була ул. Сандугачым сайра сайра үзәкләрне өздереп, гашык булган бу йөрәкне булмас хәзер түздереп. Сандугачым тургаем, күрсәм куллар булгаем. Мин булгач синдә булга, миндә мәхрүм калмаем. Сандугачым тургаем, күрсәм куллар булгаем. Мин булгач синдә булга, миндә мәхрүм калмаем. Сандугачым тургаем, сандугачым тургаем. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Хәзер инде тагын бер Ринат Рахматуллин иҗат иткән җырларның берсен башкару дәсем килә. Әтиемә. Тормыш тагын бер кат бирелсә, бирер идем шул гомеремне мин әтиемә. Яратканга әллә сине шулай üzülеп, кыен бүген никтер минем күңелемә.
Неше язар инде үтеп бара, синнен башка газиз әтием. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Неше язар инде үтеп бара, синнен башка газиз әтием. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Бисен чакта өйрәттең син безне яшәргә, шын кешеләр булыгыз диеп үстердең. Тормыш сукмакларың бик тә синең кыска булган икән инде газиз әтием. Ничә язар инде үтеп бара, синнән башка газиз әтием. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Безгә карас итеп карый, кинәт алып китә якын булган кешеләрне. Китсәләр дә безнең арабыздан, алар гомерлеккә кала бөек исемнәре. Ничә язар инде үтеп бара, синнән башка газиз әтием. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Ничә язар инде үтеп бара, синнән башка газиз әтием. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Ник моңсула минем күңелем. Эльвира Сулейманова. Зур рахмет сезгә. Бәхетле булыгыз. Чытты балалар чыга да, балалар чыга балай. Бер өлкән кеше күрмәдем. Да, була торган хәл. Менә хатымны сүгәләр минем. Шефта сүгә, Галивали ишетә, башкаларга сүгә. Ну, шәп хатым бит ул минем. Әйбәт хатым. Менә шундый туры килде инде. Зато уңган, булган, бөтенесен эшләй. Нәрсә кушасын шуны эшләй. Менә бер көнне кайтып кирдем. Мәйтәм, хатын давай ашарга бәрәңге пешер. Бәрәңгене баздан алып менеп, юып, чис тартып, турап, табага салып кую, бөтенесе миңа калган, барысын да үз эшләде. Менә шундый уңган хатын эләкте. Аллага шөкер. Яратам. Нәрсә дисәләр дә яратам хатынны. Менә шушы мәхәббәт дип, яратам дип берсендә инде консультациягә дә барып җиттем. Жаныски. Хатын әйтә, 5 кенә минутка парикмахерга барып киләсем бар, зинһар чират алып тора әле, ди. Ярар, мин әйтәм. Бардым, алдым чиратны, 47-нче булып. 5 минут үтте, хатын юк. Ярты сагат үтте, хатын күренмәй. 1 сагаттан минем чиратта килеп җитте. Торам хәзер ишек белән исәнләшеп. Киргәме, мин әйтәм, кирмәскәме? Шуннан 48-нче номерлапа белән 49-нче номерлапа гауга куптара башладылар. Әле мужик, кирсәң кир, кирмәсәң чиратны уздырам. Моның кадәр габаритлары. Мәйтә туктала пашаным, мәйтә, мин бит монда үзем генә килмәдем. Хатын белән килдем дип әйтеп кенә бетерүем булды.
48-ші номер апағасы артия қамынан тұтып, 49-ші номер апағасы 46-ші размер ботинкалармен ишек тибіп ашып, ikisi бірге екі тіртіп күтіп жіберлер мен еттегі өлбай. Ишек шоп ябылды троллейбус ешігі шекілі. Дүбіретіп бейтім ашығыз мен айтам. Аттан тауыш ешітілі. Гражданка шауламағыз. Білтіңетін шешініңіз де мына бұл үстәлі ана келіп басығыздай. Тоқтал, абжаным айтам. Айтам, бұл мен. Айтам, мен түгіл бұл. Айтам, мен бұл. Айтам, мен башқа кіші үшін келдім. Айтам, қоршық білен келдім мен. Дұрыс, мұнда бүтінісі де құрсақ білен келеді. Көзі де қалағалар пішік болып шықты, жарар. Айтам, қатын қазір келіп жетер деп. Білтіңетін шешіндім да. Дірілдей-дірілдегіне қалтырана тігінің үстәлі жағына келіп бастым мен. Тігі яза, нәрсе язадыр білмейм. Қопшыда яза, меңа рахат. Қопшамаған жерлерін қопша бітірді. Ғұмыр тұтылмаған. Шунан бір 15 минутлап қопшашып языштық та біз мұның білән. Зор биноклі көзілері меңа көтерді бұлайдей. Сәңілім, түшілеріңіз бек кішкіна қайтқа шерегізге массаж ясатығыздай. Ярар апа жаным айтам, жарар ясатырмын. Тағын бір 15 минутлап қап шашып жарастық біз мұның білән. Шанасын тағынты биноклерін меңа төбәділі бұлайдей. Сіңілім, мына қазір шушы ширма артына кіріп, бүттінләйі біләңгіна шешінігізді. Мына бұ орындыққа мені бұ тұрығыздай. Орындық дегенлері метр ярым бейтліктейденнен. Анда орындық формасы да жоқ. Мұннан бір айбір шыққан, мұннан бір нәрсе шыққан, тігіннен бір айбір тігін. Цирителі скульптурасы шекілі малай. Анда орындық формасын табалмадым. Жарар, қатын бір айтам қазір точно келіп жейті деп. Тігі шырма артына кіріп бүттілі біріңгіне жүйшіндім де. Күш, халі білән мені отырдым мен орындыққа. Стримәнкі білән міндім, бұлай ғына мініп болмай. Ой-ой, ауырикананда отырулары. Тізлер баштан бейіп, аяқлар 90 градус жырылған, отырмайсың, ятасың балай. Отмейдім, астрономлар үшін міне деген орындық. Телескоп кетіріп қойда, жұлдыздар қарап тек жатшында. Жатам қазір жылай. Үстен осқа қарап, метр ярым сөтігі. Тігі яза. Нәрсе язадыр білмейм, қоғылғаны да жоқ. Яза да яза. Ондан сан бір 15 минут аттаған жазды да бұл. 200 қадақ-қадар ұрышқысын қойып. Сенейім мәлі ол. Үстеліндегі приворлар тұрған сауыттан бір-екі приворын алып, менің жаныма көтерілуіңе болды. Беспамыты еденді. Биттегі өзім дұрыс күші түгіл, мен экстрасенсорын әсәрі қораны жаратам. Оптығы Фәрез Ғаламов нұқыл 6 қат, Кашпировский нұқыл 60 қат бір тоқтасы шындай сеанстар қораған айым. Шындан соң 2 бұтымада қойытып жынусканы әлі жылу шамады шынна мен айтам. Жата-тәгі сілкінмейді. Мен де прикаванный. Қоллардан башқа бір нәрсе сілкінмей. Бұл әйтіп күш өтіріп болмай бетенді. Шырға керек. Бүтін күшімді жейіп иденге түшкен ем, мен де созылып жаттым. 2 аяқ тұлайып ұйғанла біткен. Аяқлар бет баштан бейік, бүтін қан аяққа өрмәлегенде кеткен, гәудеде қан қалмаған, ұйған. Типкелеп қарайым, тегенге сілкінмей, ұянмай. Шындан соң үстеліне тігінің шуғышып барып, үстеліндегі приворлар тұрған сауыттан бүттін приворын алып атып, ол приворлар нәрсегіне көрмегендір анысын білмем, шул сауыттағы соны шерттен бе маға? Ішмәді күшлі бішірттім. Біраз аңына келе башлағаш, тұншыға башлағаш, киімдерімді жейдім да терезені тибі баштым шығып қаштым менен. Шынасы қатымлы алатынан күн сөйлешмейін шайырдық. Айтты сөздері тегі записки жазам да записки білер орылашып тегі отырдық. Шынақа бір күні бет военкоматқа повесткаға келген. Шындай кенге ертеңгі сағат 9-ға военкоматқа келеуге сұрала деген. Сөз баштарға ярамай. Ғұрырлық деген нәрсте бар бет. Записка яздым. Айтам, хотын
Иртәгә сәгать 7-дә уятырсың әле. Ирен, точка. Хатны тапшырдым. Икенче көнне телевизор тавышына уянып китсәм, сәгать 11 өстәллә записка тор сәгать 7 дип язылган. Әле бер көнне күрше керде. Күрше минем әзмәүрләйм аны, угыз кебек. Тавышы да хайран. Керде сөйләп миңа, "Менә күрше, шундый закон чыгарганнар икән, 5 балам булса 45 яшьтән пенсиягә чыгаралар икән. Минем беләсең бит, 4 бар, 5-нчесе читтәрәге, хатынга әйтсәм, нәрсәләр булыр икән?" Мәйтәм, нәрсәсе бар инде. Кергән, сөйләгән, диванатыга мин уйлап кайткан идем инде. Хатын озак уйлап тормаган. Алып кайт, рәхәтләнеп бергәләшеп яшәрбез, акчабыз да күп булыр дигән. Ярар. Казанчаллар асын 2 көндә кайтып керсә, баланы күтәреп, "Өйче буш, түрдә хатын үзе генә утыра." Мужик аптырамышта бит инде ха. "Ну, хатын." Точно син булгансыңдыр аңа. Хатын, балалар кайда дип сорый икән. Кая. Әтиләр алып китеп бетерде дигән итегесе. Менә шундый хәлләргә очрый күрмәгез җәмәгать. Шундый хәлләр була күрмәсен тормышыгызда. Менә бар бер-берегезне яратып, бер-берегезне хөрмәт итеп, бер-берегезгә мәхәббәт сүзләрен генә эндәшеп яшәгез. Менә шул очракта сезнең тормышыгызда барысы да булачак. Нәрсә инде тагы? Шеф эзли инде. Тагын шеф эзли. Хәбәрия! Ау. Нишисең син монда? Таеп җыгыла күрмәгез шеф. Халыкка җан серләремне сөйләйм. Син янәсә халыкка синең җан серләрең. Үзеңдә тот. Кемгә сөйләйсең инде тагын? Эткә сөйли алмыйм бит. Аларга син кирәкмисең, аларга Рахматуллин кирәк. Ринат, Тегеме? миңа да башлады ул. Ра? Була ничә вакыт яшаган үзе. Җырлый, җырлый белә бит инде, нормально. Синең беттеме? Бетте минем. Әйдә китәлек. Ринат Рахматуллин! Үзе! Шеф, әкрен генә яме. Микән югалтырма. Ярар. Мине мен дагы бу. Шеф, әкрен генә. Туган көнеңә сиңа җыр яздым. Истәлеккә калсын дип уйла. Сагынган чакта миннән бүләк диеп, искә төшереп калырсың җырлап. Акырмадым туган көнеңә син күзләреңнән яшьләр килсә дә сиңа розалар бүләк итә алмадым җырым калсын мәңге исеңдә. Әле бүгенгедәй хәтеремдән яратам дип әйткән сүзләрең гомерлеккә калды күз алдымда. Моңсу карап торган күзләрең чакырмадың туган көнеңә син күзләреңнән яшьләр килсә дә сиңа розалар бүләк итә алмадым җырым калсын мәңге исеңдә. Безнең язмыш шулай язылгандыр. Син үзеңә әмин аерым. Күрешмәсәк башка синең белән гомерлеккә калыр бу җырым. Чакырмадың туган көнеңә син күзләреңнән яшьләр килсә
Zor rahmat dostlar. Rahmat sizga. Zor rahmat dostlar. Nima elimda? Oh, tag'in biri bor ekan. Munda kel. Sen to'y g'ali ishga buzdan qo'rqasizmi axirida? Qo'rqasizmi? Zo'r rahmat. Mana zo'r rahmat aytasim keladi baringizga жылы alqishlaringiz uchun. Mana shunday bolalar dars dars aytadi. Bolalar основной жаратайым мені, шай. Білмеймін, не жараталарdır. Да, шуңа көре де мен нәрсе айтасым келеді теге. Мұнда парлап келген кісілер деп айттым бейтін, шылай. Теге, мына сізді көріп тұрам да мен. Қайсыңсың қатыны? Қатын білемісің? Миықлабай. Қатын мы бұл? Төшші бар ма? Жоқ ма? Қоя. Марқұм ма? Нормально ма? Жоқ теге төшшілер тұрды да мен мәзәк көп етеді, мына бір күні мәзәкні сөйлеп кетесім келе. Төз алмайын сөйлемейше, бұлдыра алмайын. Мұнда мәзәк сөйлеушілер көп. Бір киеуі төшсі жанына келеді енді солай. Ну, пахмелден бұла енді төшші дей, әбі дей. Жан кесегім 100 грамм салып береді дей. Мен сіңа 100 сом ақша берем дей. Ну, әбі кетен 100 сом, 100 грамм нормально бетінде. Салып бере, киеу, жібере. Біраз отыра мұндағы. Әбі дей, тағын 100 грамм салып бере, пожалуйста, мен сіңа 500 сом берем дей. Әбі кетен, о, нормально бетті, 500 сом, 600 сом бұла 200 граммға. Давай мен киеу дей. Киеу жібере, қарап отыр, арақатларын. Әбі дей, ай, битлерің алсу дей. Тапшки біләді бір 2 гіне суғып алайым әлі 2000 теңге берем дей. Әбейін жан жағына қарай, кіші жоқ, 2600 сом ақша шлеп ала. Сұқ киеу дей, ақшаны қой да сұқ дей. Ну киеу 2000 ақшаны қоя да, шолт беріп ала. Мұнда қазір звонок телефоннан. Киеу ала да, алу дей, тегінен тауыш. Нәрсе, жаным, қайттың ма? Әнкен жанына. Қайттым. Пенсиясын бердің ма? Міне якырыңына бере баштадым енді бәдерді. Мен шындай қадыр ала жерезімді. Шынаға көре астарышы болығы төшшілар. Енді менің үшінші залда отыра жақын достым. Ол да болса Юдин шақарында яшап жатушы Нияз Гараев деген шағир. Біз аңырмен бір жақын достар, ғайлелеріміз дос. Оның сөзлеріне yazылған бір жырымды біле кетем. Махаббат вақытсыз үртәли. Benim ko'nglim seni yo'qsina Erni saqrab yig'lay Bu yuragim nega yorsina Yig'lama yuragim kerakmi Üzüleme ko'zlarim kerakmi Yarsıma yüreğim kerakmi Merhamet koy vakitsiz ürteli Aşık bulup bitkeş güne Hislerim taşlap gittiler Andi süzlerini şek yazdım Ul süzlerin beni büktüler Yılama yüreğim kerakmi Üzleme güzlerim kerakmi
Yarsıma yüreğim Kirek mi, kirek mi Mehabet koy vakitsiz ürtelim Senin barsına Mivağına hatlar kirmi Hatlar ketip yürek yuksına Yılama, yılama yüreğim kirek mi İzleme, izleme güzlerim kirek mi Yarsıma yüreğim kirek mi, kirek mi Mehabet koy vakitsiz ürtelim Günler ütse tünler ütmi Şair güngülü haman tarsına Tügel mının barsına Yılama, yılama yüreğim yüreğimi İzleme, izleme güzlerim kirekimi Yarsıma yüreğim kirekimi, kirekimi Mehabet koy vakitsiz ürtelim Yarsıma yüreğim kirek mi Mehabet koy vakitsiz ürtelim Mehabet koy vakitsiz ürtelim Oh, buna daha böyle bir bitişim mi? Молодец. Зор рахмат sizga. Shunday ma'lum shashkanlaringiz uchun. Mana hurmatli do'stlar, bu jirim menim qo'ya borsam da, menim bilan erib bora. Chunki bu jirimni men eng populyar jirim deb his etaman. Bu jir nechik deb aytayapsam kelar, yer yuzida eng qadrli, eng g'aziz, eng kerakli kishilarimiz yozilgan. Bu jirimni men o'zimning Enkayga yozdim. Enkay isen sog' mana bugun zalda o'tirib turib, Allohga shukr. Har biringizning anilarini mana bunda Olib ko'ringizdan keyin mana shu ani menim shu animdir. Yer yuzini to'ldirgan, umr bergan. Rahmat aka. Men aytashim kelar, mana bola uysa borgan sayin, ulg'aya borgan sayin ani jiloligi yoqanaya boradi. Shunga ko'ra da men aytashim kelar, anilarni, enkaylarni bir qachonda qortaytmaymiz. Bir qachonda og'ir so'z aytmaymiz. Bir qachonda ularga qiyinlik yedirmaymiz. Chunki ular bizning umr beruvchilarimiz, turmush beruvchilar. Ulardan da jaqin kishilar yo'q bizning. Shunga ko'ra da men bu jirimni bag'ishlaysam kelar, marhum bo'lgan anilarga, enkaylarga bu jirimiz bizning duo bo'lib yangirasin. Endi isen enkaylarga bizdan bo'lak bo'lib yangirasin. Jirning ismi Qortaymala Enkay.
şeşlerimden ağardı dime Uylaman gel farklılıkında Balında üsken şeşekler gibi Jayıldığın gel senin yanıma Qartaymalı, ənkəy qartaymalı Sin bitirizini, yürək jılısı Üttüğüm ürlərdi, qaygırmalı Biz gəlib gürləp yaşaysın Bişik jırları bizge jırladın Üsterdin bizini Süydün nazladın Taralıştık biz Türlü yaklarına Biz barımızda Rahmetli sima Qartaymalı Ənkəy qartaymalı Sin bitirizini Yürək jılısı Üttüğüm ürlərdi Qaygırmalı Biz gəlib gürləp yaşaysın Əli dünyada var biten keyler Saklarga girer bizge ağlarını Qartaymasınlar mengüge ağlar Enkeyler bizni Turmuşunun yemi Qartaymalı Ənkəy qartaymalı Sin bitirizini Yürək jılısı Üttüğüm ürlərdi Qaygırmalı Biz gəlib gürləp yaşaysın Qartaymalı Ənkəy qartaymalı Sin bitirizini Yürək jılısı Üttüğüm ürlərdi Qaygırmalı Biz gəlib gürləp yaşaysın Biz gəlib gürləp yaşaysın Qartaymalı Ənkəy qartaymalı Renat Rahmatulin. Haydi. Zor rahmet. Kanistin kurası kira koya. Zor rahmet. Nuriya bakaya, kol koya, kanisi koya. Oy dostum rahmet. Milyon sum tura bu buket Nuriya. Hadi bundan biliriz.
Rahmet. Mene singilim. Bana mısın benim kız bulayındı? Gani Valish. Abri. Gani Valish. Muzika. Yaxşı. Mene benim enkey ola bu. Enkey bilen ben sana bütün ömrüm bilen, bütün barlığım bilen ben sana buruşlu. Hem rahmetli. Big zorak. Başıyım seni orada. Rahmet. Nerse etsem de tanınay bik akıllı bizim ev. Şunun kadar dikine etse de 1 gram karşı etkeni yok. Şunun kadar da vallahi gere. O zaman ititeyin şılıp gitti 70 mertebe. Gel şurada zaman itite. Benim nişandan yılındırıp tırar. Rahmet yoldur. İçer de yeter. Zor Rahmet enkey. Rahmet. Rahmet. Bu pravkom isminden mi? Bizim pravkom isminden şeycek. Pravkom ismi. Zara botama var. Haydi haberi. Sen tavuşlama, zırla sen, zırla. Şeşeklerini sındırmağız. Normalliğine koyduk. Sotabız. Bir de böyle kilesi şırımda yaşlarına bağışlaysın kilesi. Rıstane mene izleyimiz bizim muhabbetlerimizni, bizim yarlarımızını, parlarımızını. Ömür boyu izleyimiz şöyle. Nımızları koşamızı izlep tabamız bitin şöyle. Yıldızlardan mı, kıyaçtan mı, aydan mı? Hem şırının ismi seni güne izleyimiz. Hey! Yıldızlardan kildim elle düştüm mesin aylardan aşık ettim yine yüzüne tabıyım iken sine paylardan sine güne zulümüm sine güne yarattın bardın yanına tanıttırıp beni yüzüne karattın sine güne zulümüm sine güne yarattın bardın yanına tanıttırıp beni yüzüne karattın. Resimimle kullarıma alıp Münler arasından izlim seni Işradımda kırmış sokmağımda Sihirledin ahırı silmini Sine güne zulümüm sine güne yarattın vardın yanına tırıp beni yüzüne karattın sine güne zulümüm sine güne yarattın vardın yanına tırıp beni yüzüne karattın. Yarattığım günden gün minin ortalara sima bağırın izlep tapsam seni bu dünyada bilirdim süyü kadırın sine güne zulümüm sine güne yarattın vardın yanına tanıttırıp beni
Rahmatullen, Rinat, Rahmatullen, Rinat, Rahmatullen, hop, 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 hop. Ay kızlar. Çok rahmet. Bu da senin kız mı? Da, Ağa bir kızı çıktı. rahmet. Zo'r rahmat do'stlar. Hey! Bu Uxashu. malayların ikinci perdene çıkarabilirim değil mi? Teneffüstensin. Ali Valiş, Baka kızlarına çıkar. Malalar kızlar degenden bana mektep en iste kalgan mektep yıllarının indi. Ali Valiş, senin. Benim o şey iste kalgan mektep yıllarına bar da indi. Bir narsa yok. No, en iste kalgan indi sen Ali Valiş. Birinci klasta okuyan vakitler. Ani işte birinci klas bana. Ben onda 5 yıl okudum. Ali Valiş, Ha. bana şu 5 yıllık birinci klasta bulgan, ko'nglingda qolgan eng yaratgan frazang nindi. Türlüsü var indi o. yaratgan. Nimani eng yaratganing nindi Ali Valish? Yalmayindi. Aytindi. Ali Valish. Apatışka çıkıp girmeli. At! At! Ali Valish bilan shunday hali bo'lgan ekan ayma. Bir ovulda, jiroqda, allaqoyda, rayon o'zagidan hozir uzoq frondan kishilar kelib, oshiq dars qo'raga tegish bo'lganlar. Naq buni birinchi klassda. Hamida o'qituvchi bolalar nazariy boshlagan. Bolalar birruk Ulu abilarınız, opalarınız yanında uyatqa qolmas üçün qo'l ko'tarib, opa tishqa chiqib kirman deb ayta ko'rmagiz. İyi. Bulay deb kelishik, agarda yumushig'iz bo'lar ekan, qo'l ko'tarirsizda, opa shashak uzib kirman deb aytirsiz degan. Yursin? Buni shoy deb o'rgatgan, itoatli, oshiq dars. Bak ders boshlangan bitin, oshiq dars aymi? Shu bir vali bitin ol, eng ortqa partidan qo'lini ko'targanda, opa shashak uzib kirman deb aytdi. O'qituvchi aytganda, "Vali to'xta bir 5 kun meni kutib tur, hozir darsning temasini anlatayım, ondan so'ng chiqib kirarsan" degan. Yarar 5 minut o'tgan, hozir o'qituvchi valiga murojaat etdi bitinda. "Bor vali jonim, bag'ir kesakkayin bor, uramga chiqib bor, shashak uzib kir" degan. Vali o'tiradi deganda, "Apaga rahmat, uzdim endi." Hozir isini sinab o'tiraman deb aytadi. Shokra qali ish aytdim ne? No Gabriel, no. Sen svetofor chekil. Xalq men aytam, isnarilik bo'lmasin uchun chiqib shashak uzib kirsinlar. Tishqa oq chiqmasinlar endi, tishqa oq chiqmasinlar, na sovuq. Mana shunday ikki bufet barda, asqatishib bilsinlar. Tanaffus! Pis. Chiqib kiragiz. Haydi, Gabriel, bizning ishimiz bor. Qalish toyib yig'ina jilay qurman. Qalish toyib qira jig'ina qurman. Iplab kuna. Rahmat. Aha, iyi. Tamam. Tamam. Evet. Evet, varsa yok şu. Ne işte? İşte vereyim. İyi. Yarı. Tatlı. Yara şoldurandırma. Aha. Evet. Gabriel, O gale var iş. elim yanında bo'lganda telefondan silashma. Endi qaradi ol. Ya bo'lmasa, harqat ol telefoningni yiroqroq. Ko'p marg'atda aytdi gale var iş. Vibratsiyada bir deganda shu ushib kelib jeti. Birinchida ishlatolmayman. Tak, Boshqa qilmayman bitta. Gabriel, Gale var iş. telefonu söndürüp qo'yib, to'ng'am bitirmasinlar. Tushundirdim. Bir xabar aytamiz senga. Bizning сотрудниклар o'tgan atnada, sabada, tramvayda Leninni ko'rganlar. Неужели собада tramvay yürüy başlagan? Galiş. Ay Gabriel. Evet, жаңалық oldu bu. 11-ci tramvay var mı ekan anda? Gabriel, sen Leninning kim ekanini bilmasang da men seni baribir hurmat etaman. Rahmat Galiş. Rahmat. Men de sizni hurmat etaman Galiş. Hurmat etasan ekan bilan sen bilmaymansan. Hurmat etaman Galiş. Bartik hurmat yüzünden gene yürüyüm sizinle. Alla qo'rqib qolaman. Yo'q, Galiş qo'rqmayman. Qo'rqamaydi, ulan hurmat aytam. Galiş. Tekshirib boramiz hozir. Hozir men test o'tkaray.
Hey, test. Nasıl yılmayasın? Test bit. Bu test? Ye. Nasıl? Rıjayırga degen mi testi geç? Rahmat Halil test bit bu. Nasıl için rahmet? Kızı kiyovga beresiz mena. Test. Test ol. Tekşirip kara. Kişinin nindi ekenin. Ne yara? Tekşiririz. Mana men şef. Sen benim hizmetkar. Kaçırıyorsun ne? Ye. Mana biz avdadı, ahotuda. Ahotuda. Mana karşı tekşiremiz. İkimizde de mıltık. Mıltık. Ürdekişa. Urdak. Biz atabız bas. Tize. Mıltığını tize. Sen atmıyorsun ben yine atam. Yara. Hani ürdekişa gördün mü? Kuraya. Göresin mi? Kuraya. Kurya şakşı. Bak! Kimedi? Sen kardeşlerge tiş bulasın. Kimedi? Ne Halil Aliş? Ay şef attınız. Siz pram Varashilовский стрелок bana Halil Aliş. Sniper. Killer. Sniper. Killer değil. Şef attınız. Pram bana. Urdak kavuk. Nöbet ürdek. Ülmene şu bara. Mene Halil Aliş. Min de bana attırap qarap taran şu. Niçin gitip mektep urgen urdak aşıp yürüyor alayken şu aytı be? Malades kabri. Malades. Rahmat Halil Aliş. Hani bana bırak taktır. Mesela şunun için hazır. Şunun için. Üzümden avtobüsü birem. İkini. Hem dereceli vazifa tapşıram. Dereceli vazifa. Nindi vazifa? Büyülge konsertinin ikinci yürüyüşünde. Tigi mi? Neşe istiyor öğretken bana nişilarga. Sina tapşıram. Ay Rahmat Halil Aliş. Rahmat Gizor. Давай. Batıcı tikşirip qaratırız. Hürmetli dostlar. Atör ektirip. Hürmetli dostlar. Dereceli ektirip. Hürmetli tamaşaçılar. Tağı da. Hürmetli Galesker Kaval tiyatro zalında oturuşular. Bari tek sizning için әлгі sahne türünde Tataristan'ın atlarına atlanıp kozların kazangan Reseyning xalq artisti bulurga xiyallangan Rinat Rahmatullin. Rahmat. Biz uçrashgan mezgillerde ko'zlar ko'zga qarashdi. Ikkimizda boshimiz edi, kimgasin yolg'ishdi. Ikkimizda boshimiz edi, kimgasin yolg'ishdi. Sog'ishlarim bilan yaratmini, xatolarim bilan yaratmini. Men bit seni anlatam, men bit seni yaratam. Sog'ishlarim bilan yaratmini, xatolarim bilan yaratmini. Men bit seni anlatam, men bit seni yaratam. Seyu hislerini şumur ormanlarga kirdik de Uyanlık beylep kaldırdık Gelir biz dip elbette Uyanlık beylep kaldırdık Gelir biz dip elbette Sağışlarım bilen yarat mini Hatalarım bilen yarat mini Min bit sima anlatam Min bit sine yaratam Sağışlarım bilen yarat mini Hatalarım bilen yarat mini Min bit sima anlatam Min bit sine yaratam
başka buldu bir aylık. Hislerinden çıkmıyor hazır, kötek bir kul yallık. Hislerinden çıkmıyor hazır, kötek bir kul yallık. Sağışlarım bilen yarat beni, hatalarım bilen yarat beni. Min bitsima anlatan, min bitsine yaratan. Sağışlarım bilen yarat beni, hatalarım bilen yarat beni. Min bitsima anlatan, min bitsine yaratan. Min bitsima anlatan, min bitsine yaratan. Rahmat. Oy, rahmat. Rahmat. İster bundan çıkandan şaka bara. Allah'a şükür. Yakınlayız mı? Bana şey desin ki, varmadınız mı? Normal mi? Настроение var. Bana bir жолы şimdi telefon çaldırayım. Звонит teler mi? Ряд abisi koyuyor. Bu da. Hazır biz kelebіз. Bir 10 jigit kelip çıktı şakırlarından. Ol yanında durar üzeri. No, sileshtik endi, aralashdik. Bir savol ketdi de men Renat abi, benim sizga bir so'zim bor edi. Men aytdim, "Ne so'z?" Qo'rqamda все-таки Beshardar bey тоже. Qo'rqam. No, ketdik. Renat abi mening xotinim bilan turmaganga 3 yil bo'ldi deydi. Men aytdim, "Men prishom?" Mana xotin aytib jiberdi, agarda Renat Rahmatulloh bilan bir jirdir yozdirib kelsang, obratni qo'ydim deb aytdi deydi. No, jarang endi, men aytdim, "Davay yozib qaraymiz, ol seli boram, men yoza boram, ol seli boram, men yoza boram." Endi shu jir dunyoga chiqdi, tuğdi. Mana u jirni men Albertdan Rufinaga deb atadim. Bilmayman, qaytqanmi xotini, qaytmaganmasin, bunga bilishmadim. Jirning ismi hozir endi men Ukinam. Yollar bizni kinet uçraştırdı. Şu minuttan seni yarattım. Barlık, şatlık, kaygılarımını Bəğrim senin bilen tarattım. Hazırında min hükümler Yuvalttım seni şanliken. Qaytinde kirib yanlarıma Sağlanıp seni meni
qadrini Soңғы tapqır sırrım qaytalı deyip Yandırmalı minim bağırını Hazırında min ükenler Yuğaltım sine şarmiken Qaytinde girip yanarıma Sağınıp sine minik Qaytinde girip yanarıma Sağınıp sine minik Rahmat. Siz Rufina tuguldir buydu? Yok, üzüngüne tugul demeyim, Rufina tuguldir buydu. Ha, jara rahmat, sizge rahmat. Oy, valla matur kızlarla çıkmadı ki. Atayım Allah, rahmat. Zor rahmat ıslar. Mana şuşu salqında, şuşunday matur şeşekleriz için Minden tugul, Xudoydan sizga shunday motorlar qo'ysin deb aytazim keladi. Rahmat sizga do'stlar. Endi tag'in birozgina mo'ngsulantiramiz o'zingizni. Chunki kelasi jirimda biroz mo'ngsuroq. No, jirga qadar bir qat o'qiyman shuni. Saylab mana bir nima shuni o'qiyman. Lejonat abi, men shodman yana sizni ko'rishga. Men sizning jirlaringizga o'lib g'ashiyman ham bir so'rag'im bor edi. Yo'latmasin meni jira narsadan nechik borliqqa keldi. Shuni aytdingiz degan. Sizni yaratuvchi ham hurmat etuvchi inji zo'r rahmat aytasiz kelar. No, yo'latma degan jir narsadan borliqqa kelgan deb aytayman. Muhabbat. Shundan anlag'siz. Muhabbatsiz yashab bo'lmay jiringizda. Ham endi kelasi jirim Şoy buna birozgina qo'yg'ili, birozgina yurakka tegadigan jir ol. Chunki mana Shali ovulida, Shali degan ovulni eshitganingiz bormi? Bek zo'r ovullarning birisi endi ol. Shali ovulida mening do'stlarim bek ko'p. Shu ovuldan mana bir marhum bo'lgan yigit ismidan yigit ishin keldilar menga yigitlar. Sıradalar mana bizning shunday hal bo'ldi. Ovuldosh yigitimiz Kızı canına qaytganda mashina bilan berilib avariyaga bo'ldi. Mana Rinat abi shunaqa bir jir yoza olmassizmi ekan dedi. Mana ularga yo'l ko'rsatuvchi mening shaharda eng yaqin do'stim Ildus abi. Ildus abi ularga menga yo'l ko'rsatgan. Men o'yladim, ko'p uzoq o'yladim. Ham endi sog'inu jiri degan jir ijod etdim. Mana bardir har biringizda o'zingizlarning yaqinlarin shu tarafdan yo'qotgan Yüzlerin, önelerin, singillerin, kinet bir de ketilmegen vakikalar bilen yo'qoluvchilar shunda zalda vardır. Bu jirinde barlık mana shunday. Haliga dushar bo'lgan kishilar uchun istalik bo'lib yangrasin. Sog'inu jiri. Bilsem kiler yüzüm turunda Ömürlerimin kıska bulganım Hazır indi min sizden yirakta
sizni do'st tuğanlarım, dostlarım, tuğanlarım bulmadı ömürlerim kaygan şu imamında salkınlar kabirlerim kaygan şu imamında salkınlar kabirlerim menim dünyada yaşaysam keldi uy hayallarim bek zo'rdan edi bir kutmaganda salqin kishdagi umr kaylarim kinat ezildi do'stlarim tuğanlarim bulmadı ömürlerim kaygan şu imamında salkınlar kabirlerim kaygan şu imamında salkınlar kabirlerim Әти әлилі дос туғанарыны сүйген ярымыны башқа көре алмайм бермесін Құдай ашық хәсрәтләр сағынып сізді қабірімде елейм достарым tuğanlarım bulmadı ömürlerim kaygan şu imamında salkınlar kabirlerim dostlarım tuğanlarım bulmadı ömürlerim kaygan şu imamında salkınlar kabirlerim Zo'r rahmat sizga. Zo'r rahmat. Mana shu jillarda biraz интересный jillarda yozib yotaman, men shunga ko'ra mana men qarab turaman yuzlaringizga. Aytamiz bitin tigi suyarkalar bor deymiz, любовниклар, любовница shular. Bor endi butuningizda bor. Ko'zlaringizdan ko'rib turaman. Kimlardir ko'rinaydi, kimlardir ko'rinmay shular. Kimlardir tekinlar Vasiliy yashab yurganda, Zelenodolskiy yashab bata-bata. Mana bir
Mujik o'zining siyerkasi jonidan ot bilan kelgan 9 etaj yurdimga. Ot bilan kelgan, ot qayta ekan. Sen balkon ostida tur deb aytadi. Men kirib chiqam hozir. Chiqam deb aytadi. No, ot bosib qolgan balkon ostida tegi siyerkasi bilan karavotga o'tirganlargina dong eshik shoqilar ekan. No, mujik qaytdi deb aytadi. Tegi sikirgan balkondan. Xotin qiz eshikni ochib berganda qori ot bosib turadi. Qarali motorim deb aytadi. Bundan mening xo'ja bo'lurga tegish deb aytadi. Agarda kirgach yonaga aytadi, men ani podiyez ichida kutib turam, uramda jong'ir ketdi deb aytadi. Mana shunday hallar bo'lmasin uchun endi otlarga ishonib bitmaymiz. Otlar tashlab ketalar, shunday. Ularga ishonish shu qadar zamanda tag'in bir qanday o'qib ketayman do'stlar. Rinat, biz sening bilan g'ururlanamiz. Borliq Qozonda yashovchi bolalarni bir zalga jiyding. 15-rat Maladiz buvaga qo'ynar salam. O'tgan 21 oylar rahmat bolalar. Zo'r rahmat. Mana tag'in bir populyar bo'lgan jirni bilan ketasiz kelasiz do'stlar. U da bo'lsa tashlab ketma. Siz jillaysiz birga. Benim yüreğimle niye onu sil yılatasın? Gözlerine yaşlar tuldu, nişek sinadı anlatasın. Özlerimle karlar kundu, unutkansındır deysin mənler. Boranlarının kişi jitmez mehabbetini sündürürüm. Yok, taşla gitmesin, kaldırma beni yalnızım. Var bir kilemi, yaşı olayım, mindir üzüm. Yok, taşla gitmesin, kaldırma beni yalnızım. Var bir kilemi, yaşı olayım, mindir üzüm. Göz aldımdan gitmemeyim senin mağlı qaraşların. Bu dünyada seni izlep buranda da adashmadım. Girer eli bir matur gün qabat birge biz qavuşurmiz. Salqın yillar ortda qalır, biz ikkovi birga qolurmiz. Yok, tashlab ketmasin, qoldirma meni yolg'izim. Bor bir kilami, yashi olayım, men bir o'zim. Yok, tashlab ketmasin, qoldirma meni yolg'izim. Bor bir kilami, yashi olayım, men bir o'zim.
яши алмыйм мин бер үзем. Юк, юк. Зор рахмат. Зор рахмат. Менә. Ой, исәнмесез. Зор рахмат сезгә. Менә теге җырлап бетергәч керәм дә гример һаман битне буй. Помада җыеп кергәнсең ди, һаман мине сүгә. Инде дуслар, менә залда мужиклар бармы? Сезнең арыгызда үтеп киткән безнең 7 сыйныфның гомергә бер туры килә торган бәйрәм белән тәбрик итәсе килә. Путин кергәннән бирле Аллага шөкер кызыл иттереп язып куйдылар, шулай бит. Шуңа күрә һәрберегезгә иминлек, саулык, тынычлык, хатыннарыгыз уважать итеп, хөрмәт итеп яшәсеннәр. Күкләребез аяз булсын. Бәйрәм белән сезне мужиклар. Абдушин. Менә хатын кызларыбызны киләсе 8 март бәйрәмнәре белән котлыйсы килә. Җир йөзендә иң кирәкле, иң надежный, иң усал, иң шибәр, мөлаем кешеләребез алар безнең хатын кызларыбыз. Аларны чын күңелдән тәбрик итәсе килә 8 март якынлашып килүче бәйрәмнәр белән. Һәр вакытта да шундый матур булып, ямьле булып, гүзәл булып, чәчәк кебек һәр вакытта да шулай яшәргә сезгә насыйп булсын. Хатын кызлар, бәйрәм белән сезне. Мафия. Теге 8 март дигәннән, хатыны өендә мужигын көтеп тора икән, 8 март бәйрәме, көнне көтеп тора, переживать итә, туда-сюда йөри иде. Бу миңа нәрсә алып кайтыр икән 8 мартка? Чәчәк алып кайтырмы икән? Әллә бер кылага касап кайтырмы икән? Алтынны, әллә сипочка кайтырмы икән дип йөри икән хатыны. Бер заман ишек ачылып китә, мужик кайтып керә монда, алпын тилпин кайтып керә. Хатыны бәйрәмне бозасы килмәй. Мынага җылмаеп, любимый, дорогой, ты мне что подаришь на 8 марта дип әйтеп куя икән монага. Мужикны кисәләрен карый, акча юк, буш. Я сейчас подойду и поцелую тебя, дип әйтә. Хатынга җитми бит инде ул. Чәчәк кирәк, әйбер кирәк. Хатын кашларын җыерганда, я не хочу и не буду с тобой целоваться дип әйтә. Теге мужик җанына килеп басканда, ну и ходи как дура без подарка дип әйтә. Шуңа күрә һәр вакытта да ирләрегез, якыннарыгыз, яратканнарыгыз хөрмәт итеп торсын. Бу җырымны багышлыйсым килә, киләсе җырымны багышлыйсым килә. Кемнәр кыш көне туган бармы кешеләр? Да, менә кыш көне туганнарга багышлыйсым килә. Инде шул исәптән әйтеп китәсем килә. Менә кемнәр шушы җырны тыңлап утырачаклар? Ринат Рахматуллин бу җырны именно минем туган көнгә багышлаган. Минем өчен җырлый дип кабул итеп утырыгыз. Җырның исеме Карлар ява синең туган көнеңдә. Hey! Gitti. Yazda түгел, күздә түгел, кыш көне син тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый шибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә. Бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә. Бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә. Бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә. Бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Ямлы үтсен синең туган көннәрең, иминлектә, исәнлектә үтсен гомерләрең. Карлар ява, синең туган көнеңдә. Бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява,
uzun ömür versin Xuday yüzüne. Qarlar yava senin tuğan gününde, bəxit şatılıb uzun ömür versin Xuday yüzüne. Qarlar yava senin tuğan gününde, bəxit şatılıb uzun ömür versin Xuday yüzüne. Qarlar yava senin tuğan gününde, bəxit şatılıb uzun ömür versin Xuday yüzüne. Bəxit şatılıb uzun ömür versin Xuday yüzüne, versin Xuday yüzüne. Hey! Renat Rahmatullin. İşletmeniz çıkın. İşletmeniz. Zo'r rahmat sizga. Zo'r rahmat. Renat Rahmatullin. Zo'r rahmat do'stlar. Şeşegen kaldırgan. Так, Гавриев, Ау, Али Валерьевич. ну запискаларын жиып ал. Бірсінде алдыма кіргеш бересің, қысын. Оқып не işleyin lan? Білім артыр. Bana bir şüphet kaç şaşırayım. Әне ол билеттегіне ақшасы төлеген аның. O birini ikinci tapır satıp bular mı? Гавриев, Ау, Ali Valievich. берде мұқысын жоғалма бірсінде. Hazır kırtıp birim beni. Ленин бабайда оқырға, қам оқырға деген. Сен нәрсе бітірдің ені біздің? Kalaskar Kamal ismindagi opera va filarmoniyasining Kamal Akademiya Qurshaq teatr Mag'rib San'at universitetidan Нәрсе университеті? Kalaskar Kamal ismindagi opera va filarmoniyasining Kamal Akademiya Qurshaq teatr Madaniyat ham San'at universiteti. Xalq bilan meni. Ali Valievich. Оқыған кісі әлі күліп тұра алмай. Оқыған кішімді. Профиль сенің кең екен. Keyin filmi to'qadir. Мына рахат текшіреміз. Мен бит сені хырмат етем. Сені менің үстірәсі келе. Менің орынға қалырсың, мен пенсияға кеткеш бір 30 жылдан. Может. Tezroq bo'lsa ne deydi o? Нәрсе тезірек. Meni o'stirу ne deyim? Tezletip kıra olmasın. Өзіңнен тұра мына қартағы тестіне дауам етеміз. Әлі bitmedi mi ne yol test? Мен сені білге дейіш беткем екеніңді. Білімің ненде сенің не тиренікте. Давай. Шалбарыңыздың, конечно. Şalvar astında kıstağı da özünü kıra. Хабрие, Ne ayak şunu turunda aytayım. білімің де шулай зор болсын. Так, айтады меңа. Сен қазір меңа Африкадағы 5 хайванны ата. Ну, 5 жануарны. Fil. Бір болды. Birau tugel olar üçev. İki maymılda baranları. Ot bişev. Ярар. Александр Македонский, İskender. Қайшан өлген? Өлген! Хабрие! Ali Valievich, hoşlanmaz. Min bir tanık daşı avurganında işitmedim. Ой, Хабрие! Miskin. Ярар. Именно. Үшінші сұрау. Барак Обамаға қадар Америка президенті кім еді? Barack Obama kadar Amerika'da barda gideyindi. Президент кім еді дейін? Мен сұрамайын бет тәртіп тұрында. Ha, prezident. Prezident. Ali Valievich, hazır, kayıska düşürəm. Prezident. Amerika. Bu bir қуат емес енді. Хабрие, bir қуат değil bu. Ali Valievich, kayıska düşürəm. Hazır. Ярар, мен сені болысып жіберем. Үш харфтен. Şu harften. Ортасында У. У? У! Neужели şuna koyganlar? Ой, Хабрие!
Ну Amerikalılar vallahi. Ну молодецлар. Şoğa göre şundayından da bitiriniz ey. Zin. Sögünme. Tak. Hamri. Aygal öyle. Ana 4-nji sıraundaydı mende. Tegene. Nindi kompozitorlar bilesin. Medeniyet Kurçak Tiyatro İnstitütü bitirdim. Firdar Murtazin, Askar Usmanov, Alfred Yakshimbitov, Marat Mohin, tağın, tağın. Salavat. O profesör. Sanat profesörü. Yok. Yok, bunlar var mı? Miraboy, klasika. Miraboy, Rinat Rahmatullin. O Miraboy da var. Var. Miraboy olmasa halk bilmez ki. Otağı. Bize kadar bulganlar bu sık hazır var. Strauss. Strauss. Valslar жазған bitinde. Şimdi vals. Yagan. Strauss yoksa Tatarca tercümesini bilesin mi? Yok. Tava kışı. Nerse kışı? Başın askartığa. Başın koçurak mığa. İşte шығып тұра. Bana etme biten. Tağı. Tağın. Vivaldi. İşte. Vivaldi. Ha, o var. Tağı. Şey bilen kofi. Çaykovski. Tağı. Glina. Глинка. Окончание Андрейской. Rusça bilmem. Tağın ne? Kamera. Beethoven etiye et. Beethoven. Mına. Mına teki en kişisi şu arasında. Ha? En güçlüsü. Ну, мына teki Arganda oynayan o. Arganov что ли? Tatar түгел o. Немец. Овчаркин. Абри. Иван. Сибасқан. Си, нота, си, басқан. Себастьян. Ну, эй. Бах. Бах! Бабах. Mında bit Bas. o. Mında bit o. От мында буга шығарай керек. Сіздің қаршыңызда İlnaz! Hatlarını alam, yoksunudan yanam. Min seni hamanda üzülüp yaratam. Kayıt indi kayıt canım, gazapılama yokta. Yandırma, güldürme, güzel hal yok başka. Anla yüreğimini, anla yüreğimini. Bütünem yalvaram, karşı kelmeyini. Kabul yüzümdeki aynar yaşlarıma. Sensiz mağnada yok, jirde yaşavıma. Көпмі уақыт узды енді айрылғанға. Қазір башқа біреу тұра янарында. Мен сені аңлармын, хәтта кешірермін. Тек нишләтергәсін янған йөрәгімені. Аңла yüreğimini, аңла yüreğimini. Bütünem yalvaram, karşı kelmeyini. Kabul yüzümdeki aynar yaşlarıma. Sensiz mağnada yok,
Karşı kilmeyli Ağlı yüzümleri Kaynar yaşlarıma Sensiz mağnada yok Jirde yaşavıma Anla yüreğimi Tanla yüreğimi Ötünem yollara Karşı kilmeyli Ağlı yüzümdeki Kaynar yaşlarıma Sensiz mağnada yok Jirde yaşavıma Sensiz mağnada yok Jirde yaşavıma Hayırlı kеш, исәннәрмесез кадерле килгән кунакларыбыз, казанлылар, кадерле тамашачылар, дуслар, иптәшләр. Чын күңелдән сезнең белән инде шушында кабат очрашуга мин бик шат һәм инде күреп торасыз, менә бик күркәм, бик матур, бик күңелле концерт бара. Әле генә җырлап киткән җырым барыгызга да таныш, барыгызның да күңелләрендә, йөрәкләрендә уелып калгандыр, урын алгандыр дип ышанып каласы килә. Барыгызга да инде ул радио телевидениелар аша бик таныш җырларның берсе. Ә хәзер сезгә җырлыйсы килгән җыр инде ул өр-яңа җыр булыр. Якташым Илһам Валишин иҗаткан җырларның берсе. Илһам Валишин инде бик күп кенә матур җырлар авторы. Әле генә инде Ринат Рахматуллинның сүзләренә кушылып тыңлап тордым. Әлбәттә, шушы залда утырган барлык ир-егетләребезне, әтиләребезне, абыйларыбызны узып киткән бәйрәм белән котлыйсы килә. Һәм инде якынлашып килүче халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән чын күңелдән шушы залда утырган әниләребезне, әбиләребезне, хатын-кызларыбызны, кызларны, сеңлеләребезне, апаларыбызны чын күңелдән котлыйсы килә. Кадерле хатын-кызларыбыз, сезгә бары тик иң изге теләкләр һәм чираттагы шушы җыр, шушы залда утырган барлык хатын-кызларга мәдхия булып яңгырасын иде. Ярый әле хатыннар бар. Бер яңа җыр. Кызлар барма? Килешеңне кара дидең Күзгә куйган нәрсәгә Кул яулыгы табып бирдең Салып куйдың кесәгә Ират бит ул яшь бала күк Абына да сүрлегә Ярый әле хатыннар бар Безне барлап йөртергә Ират бит ул яшь бала күк Абына да сүрлегә Ярый әле хатыннар бар Безне барлап йөртергә Башлап әнкәй бакканы безне Аннан калдык хатыныга Ил тоткасы ир-ат диләр Йорт тоткасы хатыныга Ират бит ул яшь бала күк Абына да сүрлегә Ярый әле хатыннар бар Безне барлап йөртергә Ират бит ул яшь бала күк Абына да сүрлегә Ярый әле хатыннар бар Безне барлап йөртергә Ирне ир иткәндә хатын Юк иткәндә шул хатын Бу әйтемене борыныгыдан Бик белеп әйткән халкым Ират бит ул яшь бала күк Абына да сүрлегә Ярый әле хатыннар
yürütürgen Kirat bit dolu yaş bala kuk Abına da sürülgen Yar yeli hatınlar var Bizni barlap yürütürgen Yar yeli hatınlar var Bizni barlap yürütürgen Bizni barlap yürütürgen Yar yeli hatınlar var Ilnaz bak. Pek zor rahmat. Молодец, Nana, молодец. Ir etkende kadın, hur etkende kadın. Bir gün koy benim kadın ondan da yok tabi. O benim kadını görgeniz var mı o? Ne? Motorunu alıştırdım, kvartirda remont yasattım. Işık kaysaklarını alıştırdık, sıymayın. Bir gün edem, simirdin mi deyin, simirdin, saniye. Yüzüne karadı men aydı. Neşellikti, kırsağın nersedi. Neden bu kırsak tügü? Bu kurgan. Holm Slavy. Mamayev kurgan. Aslında ülgen saldat mı di? Ne hatun? Benim kursu Galavettin var. Adılarda içmesem hatun. Armağanlığı götürürler. İkisi de Rusça bilmiyor. Rusça bilmeyeceğiz. Televizyon karıyla bir ne sağlamıyorlar. Şu an göre televizorlarda yok. Bir gün Galavettin kibitten varıp radyo alıp kayıtkan. Radyo. Şimdi kadar avlularda radyo tişi yok. Tutkan da teki 220'ye tutkan bilmişim. Radyo silemi. İki avkıtı buturalar. Tatar radyo silegenini. Yok. Galavettin bir kalay başlagan. Bir zamanı tütülüşüge. Hey, karşı götürü. Temeki tartkan vakitlarına turu geldik diye bedeli. Sonra göre silemi. Galavettin vapşi bilmiyoruz ya. Hani bir günü Kazan'a barganlar, vokzalda bir maturguna kız vakit sıragan. Ну, ansın bile indi. Скажите, пожалуйста, сколько времени ведели? Гalavettin, вот девушки, вот смотри, 12 хочет, 15 не пускает тебя ведели. Ну, 12 долларов 15 минут инду. Жаңланырыз. Bilmeyin. Siyah kızık. İşme oluyorsun Galavettin. İşmezsen normal bir kişi. İşte benim şekilde. Hani balayının motosiklini algan, işkeş. Arakı jitmey bitindi bu. Jitmegeç kibitke şababız tavalırga. Bu matayga oturgan da ındır артından yakınırak bulsun deyip kibitke turu. Üzlerinin 7 yaşap gelsin, kurşularının 15 yaşap gelsin. Yüzünün dut kabırgasın. İkinci günde baniska bargaç ringin yasaganlar. Bana vraç küseteyken Galavettin abi bana kara dip etedi. Galavettin nasıl anlayın dolu ringitte? 35 yıl kirurg bulup işlegen kişi kıyafeti çıkarıp anlayan kişi geldi. Ringin karı iken Galavettin. Min bunda anlamayayım dip etedi. Nersesem yok. Min öyle bunda reşatkelerini göreyim dip etedi. Ну, мотоцикл koyarsın benim. Motocikl. Nasıl o? Rusça bileye girek. Hani hatını bilen. Bir gün işi balgaç. Talaşkanlar da bu akbur bilen kappağa yazıp koygan, hatını kaydır aldığından. Продается жена, БУ, в хорошем состоянии, цена 3400 рублей. Hatır cevap bir
Сен нәрсе мені сатасың деп деді. Ну, қаршы кескірдің, брат. Алыштырға пара. Неге қалай жүнге сатасың мені? Неге мен 3400 гена тұрамын деп айтады қатыны? Вообще, қойдан алдың сен ол бәяны? Ну, қада өттен еткен? Ойлап қорадым да деп айтады. Шутладым, сенің бір 70 килограмм весің бар. Базарда еттің бәясы 2 сум. 1400 шыға. Аннан 2000 теңгелік алтындарың бар деп айтады. Вот, 3400 шыға. İkinci günden Kalamettin kayta işte. Hatını bandır yasapta. Bütün kapkağa. Зур harflerle yazılgan. Продается мужик в нетрезвом состоянии будет. Цена 24 рубля. Kalamettin şoğuk birgen buğup alған. Hatının sen нәрсе мені жүніне сатасың деп айтады. Мен сені мыңлап саттым. Сен мені копейкаға сатасың. Қай қалдың ол бәяны? Қой енді ойлап қарадым деп айтады қатыны. Бір емірқа базарда 7 сум. 2 емірқа 14. Бір пипитке баттикте 10 сум. Мына нешік біз тегін тұрамыз, мужиклар. İrikken de kadın, hurikken de kadın. Benim geçtiğim güne 2400. Sizge kızık. Elle işe bitti. Bu kadar bittiğin bile kadını. Bu prevali tiyatro komedi. Bize tiyatroda gerekmiyor oğulda mına şuların kılmışlarını karıyız. Мен ғымыр бойы күрші болып yaşап ғала өттіңнің қатынымнан Павлушкада ай сайын 15 сом алып қалатырған болған екен. 20 ел бойы. Бір күн кіргендер военкоматқа баралар бұлар. Екеу қатыны білем военкоматқа барамыз дей қатын әйте. Надоелді. 20 ел бойы Павлушкасынан 15 теңгені бермеше қала. Армияда вақытта танық жанды е. Шының ақшасын төлем деді сұлтан. Сің армияда танық жанған. Сәне барған қазір военкомға. Ғада өттен білен. Военкомға әткен. Бұл танықның бәйесі шығып бітмәді. Мекен әлді бәйтеді. 20 ел төлейміз бейт ай сайын 15 теңге. Сол жанған танық үшін. Военком яшып шақырған. Кен әлді бәйтеді. Кір. 2 күні қалаш. Идиот. Ярар мен самолет жанды деп, ұңғына тәңке алып қалап барам деп бәйтеді. Нұттанық бит самолет түгел. Неге сен 15 тәңке аласың қатыныңнан? 10 тәңге жетмейдіремі деп бәйтеді военком. Ну, жетейін деді. Оға жазып берегіз 10 тәңге деп бәйтеді. Ана өттен. Военком пешат қылып жазып берген 10 сом. Шыққанда қатын әтекен нәрсе, бітті ме төлеп? Бітті, өз башыма келдік деп бәйтеді. Ане тағы 10 тәңге істеділер деп бәйтеді. Солай? Bir gün katını şirrep gitti. Soğuk mu? Страшно soğuk. Hani sen de çıkırıp oturasın. Miskin kala öptüğün olsun değil. Hatımşa dibinde aşağı kadar pişene bize kırda yuva gerek olsa hatını şirlege şimdi diye sıyır savurga bize çıkkan. Kala öptüğüne de çıkıp oturdun diye. Savurağına tutundum. Şol! Son ayağı bilen dik sıyır berdire çıktı sıktı. Beylep koydum son ayağın cip bilen diye. Kar savağım. Bir artı şilek savdum olayı. Şol! On ayağı bilen bari bitti. On ayağını da beylep koydum diye. Savağım normal ne silkin mi de sıyır. Yakşı. Tuğulup gitti diyende şilekler. Şol kıyırığı bilen. Kıyırığın beyler imzip çıktı. Rimini aldım da be şavardan. Şırnadım da üstke kutarttırıp kıyırığın beylep koydum ona neydi? Şalvar çıp gitti diye. Şol vakitte kadın gelip girdi gitti gene. Kıra göz aldına getirdiniz mi? Hala öttü kadın. Nasıl oylağını? Hazır normal mi? Hala öttü bit mulla buldu. Yüzümü saylap koyduk. Bilmeden nerse? Parturuk mulla buldu, parturuklar mulla bulup bittiler. Kakıraz bu teki müftiye hoşkan vakit. Şunday vaqtda, bu qarşı vaqtda mulla etmesen bulmay.
Былтырғы жайда сөйлескендер болар, жиылғандар. Көрші ауыл батюшкасы да поп. Анар біздің Израильға кетті. Не? Абрам біздің соғыс уақытында біздің ауылға тұрғандар. Раввин ол. Ну, еврейлердің мулласы енді. Ник мулласы дейм, алар да сүннетлеген. Іше отыралар екен үйді бойында ішіп. Батюшка мулла да раввин. Ну, батюшка сұраған енді жамағат деп әдеді. Іші бізде ақша білән шетеміз, Құдай білген ақша білән. Сіз нешік мұна 10 жыл іштейм, азапланам деп әдеді, жықлай алмайым. Күтмі Құдайға береге, күт көзіме қалдыра екен деп әдеді, қайыр ақшасын. Қай вақытта Құдайға суған үкіп кете, жықлай алмайша ете білән бару алып қайтам деп әдеді. Потому что қызын оқытыра керек, малай үйлендірге. Сіздің андың не жоқ мұ? Мұнда қалабеттен әйтіп бәрге, мен бір-екі ай азапландым да, жұмадан қайтам, парап тұрам ақшаға, қайттен қайтам, парап тұрам. Нешік көйлерге Құдайға көпе береге өзіме аннарысын таптым жайын. Ит үрінде зор иттіріп, ақбұр білән қырук ясым, қырук ұртасына кіріп басам, түгерек ішіне, ақшаны іскеттім тұрам деп әтеді. Іште қалғандары барсыға меңа, шыққа шыққандары Құдайға деп әтеді. Қазір түге, неден сұрағандар, Раввиннан, еврейден, сізден ешек, ой, бізде де шылайынды. Түлкі бізде ақша көбірек деп әтеді. Мен шылай жиып қайтам ақша синагогадан да. Қарап тұрам. Анлар қат еттіріп ақшаны көкке тұндырам. Құдай өзіне көк мекене қалып қалау деп әтеді. Асқа түшкенлері барсыра меңа. От шәбе. Аңлашқаштың енді, мұнда Раббин әйткен, су қиынамыз. Іссі бейт. Бұлар енді біздің ғада өттен білен, батюшка суға кіріп кете барсағандар, Раббин әйте екен. Тұқтағыз енді бігірек башсыз қалықсыз деп әтеді. Трусиларыңызды салыңыз, кіші yok бейт, Аллах. Аны бет шыққа шығарға керек. Ол неприятно, әлі ярты мен кебе ол. Салып бәргенлерді ішсіде кіріп кеткенлер, сылда езіп ерейлер екен. Шығарға вақыт жеткен. Тегінде туристар білен автобус келіп тұқтаған. Кейімлер тегінде мүмкені өй суда отырып болмай бейт. Ең бірінші поп шаба екен. Бұл айтым алаған. Аның артына қада өттен, тоже тұмалаған. Бұлар артынан еврей шаба, битім тұмалаған. Ана ақылы қалыр. Барып жұткашы қада өттен сұра екен, битім тұмалап шабасын деп әдеді. Жамағат, мені бет биттен танылар. Сіздің ұжыр бүтен жеріңізден танылардыр деп әдеді. Қали Валеш, Қали Валеш. Жырлысы келеді. Давай, шыға. Ринат Рахматулла! Tuğan
Рахмат. Менә чәчәкләрегез шундый матур бәйрәмне бизәп тора дөрестән. Менә киләсе җырыма килгәндә, шулай ук бу җырым минем мин кая, ул шунда, Картай Мәләнкәй җыры белән бергә йөреп җыри бу җыр. Җир йөзендә тормыш беркемгә дә тигез бирелмәгән, беләсез аны. Һәркемнең тормышы үзенеке, һәркемнең дә язылган инде ул алдан. Шуңа күрә дә без белмибез, бүген ничек була, иртәгә ничек, алда ничек була. Шуңа күрә дә 22 ел инвалидный коляскада утырган әбзи миңа болай диде: "Эх, Ринат, Ходай миңа 20 генә 2 көн генә аяк бирсә, мин шул 22 ел аяксыз утырган көннәремне 22 көндә йөреп бетерер идем" ди. Ул әбзи мәрхүм булды диде. Мин әйтсә дәсем килә, хөрмәтле дуслар, бер-берегезне шушы тормышта бер генә тапкыр яшибез. Яратып, хөрмәтләп, зурлап яшәргә насыйп булсын. Якыннарыгызга, туганнарыгызга, әти-әниләрегезгә мондый хайыр хәзрәтләр килмәсен. 22 ел инвалидный колясканы күз алдына китерегез дә инде менә. Шуңа күрә бик кыен әйбер бу. Җырның исеме Тормыш китабы. Кем китабын укыган, берәүләр яши гөрләтеп, кемнәрдер артта калган, кемгәдер биргән барында матурын, рәхәтлеген, кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен, нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына, кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайгы хәсрәт күрмичәлә яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлый көлик шаярышып, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына, кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Китабын укысаң, белер идең барында, ләкин ул язылган инде әниләрнең карнында. Гомер кыска бирелгән ди,
bir kayşan kaygırmağız yakınlarının kadrini bilip dostlardan ayrılmağız nigesin durmuş nigesin Yigiz tügeli varsına Kişi bir iki yaşami Şuna küngel yarsıyla Bir sen birinde ömürlü Gürletip yaşasınlar Jir yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Jir yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Jir yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Zor rahmat. Saqlandırıp tara qasacağım. Zor rahmat sizga. Kitap ko'shimcha shigaram. Men Orenburgsna kutib qolamiz. Zo'r rahmat. Salom Orenburgga. Zo'r rahmat sizga do'stlar. Orenburgga o'tsa shiyinamiz buni. Men armadingizmi, normalmi? Yo'q. Qaytasangiz kelmaymi? Hayır, yaxshi, men тоже qaytmayman пока. Mana nechta aytasam kelar, bizga bitta ko'p majlislarda ularga to'g'ri kelishlaydi, ko'p qonaqlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Hozir majlislar bek tez, shunday skromniy tugul, navarot. Shunday boy o'ta. Duha xalqlar bir qadat bo'ldi. Har xalq majlisga kelgach, oshamaydi, ichmaydi, isirmaydi, qaytmaydi. Hamma o'tiradigan narsa ko'rsatirlar, narsa chiqarlar deb. No, ilk zamonlarda mana bizning atilar zamonida, boylar zamonida majlislarda Vat duşi bo'lgan edi. O'rlan bo'ylab jirlab raqamlarni qo'yganlar. Mana bir mujik bilan bir xotin majlisga borganlar to'yga. Qish kuni dekabr oyida endi, mujik bilan soldirganda isirib olgan. Xotini olib chiqib, qiyma bo'yina siyab qo'yganda, ovulning ikkinchi boshina qaytganda qizini aytgan ekan, qizim eting isirdi, aroqqa ichdi, qishi kildirdi, olib qayta olmadim, tilasang nechik olib qayt deb aytadi. No, qizga bitin dedi kishi jol qilib nishasin. Shonasini oladi qiz bola ketadigi Meclis var adına jirjanına kelip to'xtay, etisi g'irildab jiqlab yota. Tirtkelab o'tirdi-da, shanaga tortib qaytib borar ekan etisin. Nutigi mujik vajni jotgan qiyma bo'yinda, shanada da vajni qayta. Ko'zlarini ochganda qori bir kishi qayta. Bu da qayta, bu joyga qaytmaydi, joyga qayta. Rostayin jiroq tugul. Tag'in bir qaraganda qizim sen tugulmasin bu deb aytadi. Men shulat deb aytadi. Qizim nik joyga qaytasan, o'tir, ikkovga qaytamiz deb aytadi. Mana shunday xalar bo'lgan ilk zamonda endi Endi mana bir xotin tag'in bir xotin o'qib ketasim kelayapti. Renat, привет. Akşamların bir kilişe koydan aldın. 14. лет Резида Альмира Акбарска почаще заезжайте деген. Акбарс банкка конечно кіріп да стоит. Мында кісе жоқ, қоя қойымсың. Шешектер жанына қойым әлі. Міне зор рахмет, костюмны aytgan olmay bir zamon men joy kostyum kiygaч erli boshladilar, salvoq kostyumim deb. Mana bu jirimni bag'ishlaysam kelar, do'stlarim. Mana bunda bo'lgan xatlarni o'qidim men. Barig'izning tilaklarini, barig'izning so'zlarini boya analizlab o'tib chiqdim. Bir-biringizni yaratib qana yashaysiz, bir-biringizni turmushga shoqirig'iz, indagiz, yaratig'iz. Har vaqtda ana shunday mulayim bo'lib qolasiz. Jirning ismi shoqirg'ina meni. Hey 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 hey. Balkon koya, balkon. Sihirli akiyetten Kilgen yaşligim yazı
хаман сиңа булган бар назым тормыш юлы сикертелер сынаулары күп аның синең көчле мәхәббәтең көч бирә миңа җаным шакыр гына мине чыгам зур юлларга сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга салам шушы җырларга шакыр гына мине чыгам зур юлларга сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга салам шушы җырларга саф сөюең белән минем атадыр бәхет таңым син сөеклем бар чагында миңа ни кирәк тагын яшигәле сөю белән үзеңнең кадерен белеп һәр адымда безне дигән көтсен бәхетсез көн шакыр гына мине чыгам зур юлларга сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга салам шушы җырларга Шакыр әле син мине чыгам синең юлларга сиңа булган хисләремне салырмын мин җырларга хыянәт ялганнан башка яшәп тә була иркәм күңелемне шатлык били бердән берем син дисәң шакыр гына мине чыгам зур юлларга сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга салам шушы җырларга шакыр гына мине чыгам зур юлларга сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга салам шушы җырларга Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Илдус абый менә инде ул Илдус абый минем шәледән якын дустым Илдус абый. Соң болса да оң болсын Ренат. Bu konsertin için büyük bir rahmet sana. Bu cesaretli mi? Senin en iyi böyle getirdin. Зур рәхмәт Илдус абый. Тегендә. Зур рәхмәт, зур рәхмәт, зур рәхмәт. Илдус абый шәле. Дуслар, мин монда төрле җирдән кешеләр бардыр, шулай төрле төбәкләрдән, буалар да бардыр, мишәрләребез дә бардыр, үзебезнең якыннар да бардыр, Казаннар да бардыр, Казан, Оренбургта хәле килгәннәр, Пензада хәле килгәннәр, шуңа күрә дә менә бу җырлар алдыннан бераз генә кыенсынам, куркам, чөнки бу җыр аркасында миңа күп эләкте, да күп сүзләр җиттеләр, бәрәңгесез калдырдың Сволочь. İginsiz kaldırdın Svoloç. Tatar radyosunda Ebri Habri Rinat Rahmatullin may ayında jırladı, Toktay Yankır deyip.
Şundan beri жаңғыр жоқ дей, сотқа беруге керек дей. Но шулай да мен бұл жырым білән биылғысы жылда татар жырында алтын барс премиясы алдым. Зор рахмат айтасым келе. Тамашашыларға һәм ең жаратып жырлай тұрған жырларымның бірісі ол да болса Тоқта. Біргелеп кетеді. Балкон қоя. Біргелейіз. Tərəzəyə kızgı, yandır sibəli Üzəklərini sağını üzü gəli Mində də bir qayğı hissləri Yandır yudu sinin üzülərini Tuqta yandır yağmalı Sağış bastı gün elimdə anıları Sen qaydasın sügən yarım qaydasın Üzüləb sinə tərəzədən kütəmin Tuqta yandır yağmalı Sağış bastı gün elimdə anıları Sen qaydasın sügən yarım qaydasın Üzüləb sinə tərəzədən kütəmin Aşulanıb mina gitib bardım Yandır arasında yoğaldım Öpkələtkən bulsam qafu et Sensiz mina bu dünyada qıyına bit Tuqta yandır yağmalı Sağış bastı gün elimdə anıları Sen qaydasın sügən yarım qaydasın Üzüləb sinə tərəzədən kütəmin Küzlərdən nigə jeylər kilmi Qabat ışraşır bızımı bilmi Ümitimni üzmi kütəm sini Gün elimdə yuvat minim kiləri Tuqta yandır yağmalı Sağış bastı gün elimdə anıları Sen qaydasın sügən yarım qaydasın Üzüləb sinə tərəzədən kütəmin Tuqta yandır yağmalı Sağış bastı gün elimdə anıları Sen qaydasın sügən yarım qaydasın Üzüləb sinə tərəzədən kütəmin Üzüləb sinə tərəzədən kütəmin Üzüləb sinə tərəzədən kütəmin Zor rahmet. Oy vallahi kızlar. Молодец. Молодец. Мына қазір балалар биттігі бұндағын жауапты бермей сразу губа. Молодцы. Ну, молодцы, балалар. Құрметті достыларды бетесім келе. Мен де ең біріншіден рахмет етесім келе. Міне жүзі матур концертны ұйыштырған барлық шараларында көрген Барс Медиа компаниясы аның жетекшісі болған ол да болса Артемий Фрадик Ивановичқа ұлы рахметімді білдіремін. Бүгін шушындай матур бүтін шушы кешені ұйыштырушы Барс Медиа компаниясы алдында башы ең рахмет. Бір алқыштап алайық достар. Рахмет, міне барлық
Biz bit инде артистлар теге сахнада мотор күренәбез, шулай. Сахнага чыккач мотор инде ул. Менә сахна артында эшләүче кызларга, җегетләргә, бөтен кино төшүчеләргә, телевидениегә төшүчеләргә барысына рәхмәт әйтәсем килә. Рәхмәт әйтәсем килә шушы бинада эшләүчеләргә, Галиәскәр Камал театрының барлык хезмәткәрләре алдында, менә шундый матур заллар белән безне каршылаган өчен, һәм инде сезне дуслар шушында безнең белән очраштырган өчен Алланың рәхмәтләре җаузын. Мин нәрсә әйтәсем килә, менә бүген күпме безгә куллар чаптыгыз. Бүген нинди җылы сездән безгә килде. Бездән түгел, миннән түгел, безнең артистлардан түгел. Худайдан сезгә миллион тапкыр әйләнеп кайтсын үзегезгә, якыннарыгызга, балаларыгызга, һәм әтиәниләрегезгә рәхмәт сезгә дуслар. Рәхмәт сиңа тамашачым. Рәхмәт сиңа тамашачым. Шыққан ойғына барып жетті көңілге сізге болған güzel хисләр мұңнар болып төгілі рахмет жырым сенің білән мен дариялар кеземін сенің білән мен өзімні шын бақытлы Рахмәт сиңа тамашачым, рахмәт сезгә дусларым, миннән сезгә олы хөрмәт, яңгыраган җырларым. Рахмәт сиңа тамашачым, рахмәт сезгә дусларым, миннән сезгә олы хөрмәт, яңгыраган җырларым. Ямлы булсын кичләрегез, көннәрегез кояшлы, аерылмыйк җыр-моңнардан, җыр кешенең юлдашы, безнең гомер матур җыры, тамашачың булганда, көчле алкышлары белән дәртләндереп торганы. Рәхмәт сиңа тамашачым, рәхмәт сезгә дусларым, миннән сезгә олы хөрмәт, яңгыраган җырларым. Рәхмәт сиңа тамашачым, рәхмәт сезгә дусларым, миннән сезгә олы хөрмәт, яңгыраган җырларым. Бары җырлар белән генә без калабыз яшьлектә, бәхет, шатлык, куанычта, күрешик киләчәктә, очрашып яшәргә язсын, ерагаймасын ара, рәхмәтем булып бүгендә, җырларым сезгә барым. Рәхмәт сиңа тамашачым, рәхмәт сезгә дусларым, миннән сезгә олы хөрмәт, яңгыраган җырларым.
Сезгә олы хөрмәт, яңгыраган җырларым. Рәхмәт сиңа, тамашачы! Ренат Рахматуллин! Hürmetli dostlar, менә шуның белән әзерләнгән кечкенә генә концертыбыз үзенең ахырына да якынлашты. Ләкин саубуллашыр алдыннан сезнең өчен кабаттан әлеге тамашабызда катнашкан артистларыбызны тәкъдим итәргә рөхсәт итегез. Эльмира Сулейманова. Аның йөрәгендә, бавырында, бөерендә аңлаган кеше юк. Илназ Бах! Казан кичләре бию төркеме. Һәм инде әлеге тамашаны алып бардык, һәм кире алып кайтабыз без. Татарстанның атказанган артисты Раис Хадриев. Һәм Хабриев. Һәм инде әлбәттә әлеге концертның хуҗасы. Сезнең яраткан җырчыгыз, Татар эстрадасының якты йолдызы дисәң дә була бүген. Ренат Рахматуллин! Зур рәхмәт дуслар! Менә нинди уйлар белән яшисез? Шушы матур бинадан өегезгә кайтып җиткәнче, шул уйларыгыз, хыялларыгыз тормышка арышсын. Бергә булыйк, бергә күрешеп яшик. Сау булыгыз дуслар! Рәхмәт! Һәм инде чәчәк өзеп кереп ятырга онытмагыз дуслар. Сау булыгыз!